dah. Let's say kita nak pisau kelama barak ki. Kandidat dapat soyong lah saya kira-kira result kila ya syong hayik. Ya kedai musim lagi baksan dan dor dan tu. Dia juga pada tiga magi ni. Mau kiwan lagi baksan dan ni. Ngawan kawai kalong kaji songkia. Markani kalong very highly sensitive issue ha kan ni. Markani ka kena bet ya ka je bendri bojong i khamtam ikut samla ki. Ye khamtam nomor bakadei bet ya kayo kamyo jam. Ini kan kata sibut khamtam ikut samla ki jongi badep ki jengkuli ki jongkiildamdan bakran ya kade di menopar bankren andre ngai iba ka political party kum ka voice of the people party sim ya ka sinjam ka bakmat ban ya kren lani ban sku thu khamtam si pajba hakbede ban roster system ban ka reservation policy te ngasku khia bhai kani ban ngawan hni ban sim talang kum ka jigan talang bakajikan sim lam bagi nang ya sakmat khamtam bagi kun samla ki jongi rukinyo e kabha kumba ki hokyo Apa kompati SPT pula dia kan dia kena kumpul. hoi katam la banden mo nomor ba manifesto ka jongi ada kat tangi sim ya kanikum ka top priority tang pa fungsi ki jok tang aksi di mangaru ada je kanongrim ba nasai ka ski la tang yo el majority ka reservation policy kalau ka khamat ka bangang ju kan berhadu mentam meneru aju sim ya kanikum ka priority nomor relati ka di kamla di nasuk khabai ki jene di kun kamla hakbede bat kalika thungkam thungjam kabrang ya chakman di kadon kam yangi ba di ban pensage nomor dor nang ba kadik ai baro anla ban haus mai ba hagu ko por kan no kajikar ban padake nang ta kun samla ki ban chakam nang ni chakam Namun kan ini kami ala ban ya kan pihak por baru promoting sama. Seperti ini kalau muluka election process. di kumba ka partai kai hi ba election wa soyong ibriu ki ong ba kadon ta kaji kan tho kaji ben kaji ya kawkti we Andre ngam su pher le nomor ba haki stem ki berde pru kaya kunto te sujaring khat ba kadika John Paul mo ba sulong tang marwe boro-boro ki phai khmat ba ki i ya kata nakaliang jonga ngam smolong surprise dengan smolong wingo bangan yo skawi kintin ka be kawkti atreng i gertong ki be ko di election te dei na kata daw ba pelong yang ban slur le di ban mi sia kadika insan ban ko di election ba kita ki baro ini ban pentumai no ini ba habaile election di ban ken ye issue di ban ken kan dongrim kai ko ba ko kurtong udan ka jing wilanti nak mata ban kentiu constituency ban ha ko por umda dei than kita ki nongmi khmat anda ki jo pakin ken trai ka constituency ki ken ken ru dam ban ta daw ba daw in jong ka jek bendri ba kita lah ba koi Itu mau di mana pasang mau buat di kantor dia syong ai akhre yang lagi pat maka kegenes attitude benda kumpul perai kayak itu so bintan di election kali itu kawan sama pencemen yang akalong bangam sim nak kendri tak nongrim anong rim ko bangang aju yang nadu ki por ki ba arden doktor na ko HSPDP ban hadu mentam meneru kadang jeng yang kata kata ka ba pensem yang ba ka ba pen kubut ko ba ko fi amu fi kan careless attitude ko kadi kata ka ba yang ani kiwi kirtong le se ading ki thabut kira semua bunut yang ka balak pendut yo se ka kinyo ada ban keju so ringangam ju pendut kami ka pisah ba ikon election akren dia ka dongrim akren dia ka jige ka bagi pajba ki juko Jui kenduk juisan je kecik pas aqua ba bo abang peni ya ke ko phan de si kines nok tilang ban ngilap thaudur thau samai ya ke la jebok sebab pala all the best tak boleh